Guko ni mwana wa Lungalunga gicua-ini kuria aikari matigitwo matari na wiki tiga kunyitanira niguo guthondeka barabara ya kuma mwena ucio guthi Tanzania ire thukite kuma na mbura ire raura. Mbura ni ithararitie mihango ya ukui gatagati ka bururi wa Tanzania na Kenya. Kuna barabara ino niyo inyitithanitie mabũrũri ma meri. Ili shimo kulinyesha mvua, hii sehemu yote ilikuwa imejaa maji. Kulijaa maji hapa, ikawa kule Ramisi kumejaa maji, pale chini karibu kanisani pame floods, pote ni bahari. Na imetatiza biashara kwa sababu kama endapo hali itakuwa kama hii itakuwa hakuna biashara zinazoendelea. Sasa tungeomba usaidizi kwa hali kama hii ili kesho ama siku zijazo zisitokee tena. Kwa hiyo tungeomba serikali iangalie hili swala la barabara. Sio barabara hizi za kubandika ili mvua ikinyesha inavunjika. Aikari a Lungalunga makiririkana hathara iria imatungite. Nao aikari a Narok maririkana miaka iri kuma riria mbura ya muniko yaurire mwena ucio na gucungira ikuũ cia andu na mwanangiko wa indo. Nitumanite na umwe uria family yake yahutirwo ni mutino ucio agitutarire kirono kigiriko kiria akoretwo akihitukira kuma riria mutino ucio wahanikire. Na hau niho muthuri wakwa athiriire na maĩ uria tungiuria ni turoria agikorwo he kiria kiragiririria maĩ mau barabara na ku maĩ mageraga no meherie kiria kiragiririria maĩ matige kuiguira mundu ucio tha tondu mundu ucio hatiri hindi ahutagio ni maĩ na ikuũ ciukaga ikamukoro hau we ndari na thina tondu hatiri gikuũ kiramuhutia. Ukinyira riu icigo nyingi cia bururi cia mukirite mbura iria iratharia mihango ya o muthenya. Wagi wa mitaro ya gukua maĩ magiko ikirikana gukorwo iri kihigica kinene hari kugiriria hathara ya mbura ino. Ngiribota Inooro TV njitagwo Simon Macharia wa Wangui.